سورة الماعون مکی صورت تے پا دی کی وایتون دی شپک بد صفات پا که اللہ بیان کری دی او رٹن آگا چاہتا ورکی چی پچا کی دغا بد صفات. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين اے خبر یہ تپا کس چی دروغجن گنی دین لرا یا حساب کتاب لرا. فذلك الذي يدعو اليتيم نو دا خواہ کس تے چی دیکا ورکی یتیم لرا. دا مشرکان و منافقان و صفات تی زان بتی ساتی اگوی دیکا ورکی یتیم لرا. ولا يحض على طعام المسكين او تیزین ورکی پا خوراک دا مسکین باندی. فویل للمصلین نو حلاکت تے منسکون کو دا پارا. پا دیزی باندی با تلاوت چرتم نا ختمه مخی آیت پا اسر پورا که لیکن تداوی جی حلاکت تے منسکون کو دا پارا نو دا خود معنی بالکل بدل اکڑا. نو ذکر با اسر دا مخی آیت ہوئے الذین هم عن صلاتهم ساهون ها کسان چی دوی دخپلو منزونو ننا خبر دی. دی سمانه دا منزونه کی ذکر خود اللہ منسکون کی ہوئی حلاکت تے دا منسکون کو دا پارا منز کی نو بیا ولی حلاکت تے اللہ غافل دی منزی پا ٹیم ندے اللہ ہوئی منز دا جمی سر نکی پا منزی کی رکو برابر ندا پا منزی کی سجدہ برابر ندا پا منزی کی خوشو اطمینان نشتی نو سپی که دی سیده لکه منزی چی ندے کرده اللہ ہوئی تبایی دا پارا. الذین هم یراؤون کسان دی چی دوی خودنه که بخفلو عملونو سرا. بل بد صفت تا کسانو چی اگر یاکار دی اعمال سب دی دا پارکی چی خلقی وینی. ویمنعون الماعون او منکی دا فایدی شیز یو سڑی دومره بخیرش چی دا فایدی شیز دا سڑی نمنکی معمولی شان شیبی او دی بی دا خلقو نمنکی پتی بی لکه چاہتا ہوئی چی قلم راکا اینو سڑی سا جیب کی قلم پروتی کنا پین راکا نو دی با دا پینم دا سی در که دیر پا مشکل باندی حالا که دا معمولی شیده دا خیر شیده ولی منکی خاطر یو سڑی تو ہوئی چی بیلچه راکا کور کی کتا سرائی یا که گاڑی دا سرائی مونگ پکی سامان روڑو بد دی با خبر تاوی را تاوی نا من آغا دی چی پا دکی خیری ہمیشه خیری با دکی فائدہ باور که خلکو تا